look at this. Supreme. Serius lu Supreme. How much is one? 20? Oh, 20. New Balance. How much is one? $3. $3. Hidayat Squad Family, video gua jangan lupa di share, like, sama subscribe. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua ada di pasar loanya daerah Antioch, California kayak gitu bro. Dan sekarang kita mau ngubek-ngubek lagi pasar bekas yang ada di sini dan apa aja yang kita dapat. Lo harus ikutin gua sekarang, oke? Let's go. Oke bro, ini daerahnya Antioch. Ajaibnya itu agak berbeda lagi daripada tempat yang biasa gua kunjungin di Concord, California bro. Tempatnya ada di utaranya dari California dan tempatnya itu kecil doang, tapi isinya itu super duper lengkap kayak gitu bro. Dan gua lagi jalan-jalan ini, gua cari hot item yang ada, Hot Wheels, sepatu dan segala macem pokoknya ya. Kayaknya gua ada penampakan nih, ada sepatu kayak high beast kayak gitu. Oke, langsung kita lihat. Look at the shoes. Look at this. Supreme. Serius lu Supreme. Nomor 45 Supreme, serius lu. Supreman kali bro ya. Gua nggak tahu juga nih. Penkari Supreme. Ini juga sepatu. Oh, Kobe Bryant ini. Kobe Bryant ini bro. Berapa nih? Tahun 10 Kobe Bryant. Belel bro. Supreme. Palsu kali bro ya. Gak tahu gua. Tanya aja lah berapa nih. How much is one? 20? Oh, 20. Ini kecil ini mah. Lihat yang lain, sepatu-sepatu yang lain. High tech, oke, Reebok high tech. Ukuran 9,5 bro. Reebok high tech. Sampai kelompat-lompat gue bro, sepatu Supreme harganya cuma Rp300.000 doang. Waduh, udah gak masuk akal lagi nih. Pasti KW kayak gitulah. Cuman ini tempat yang ajaibnya lagi, ada toko komputer bro, reparasi komputer di pasar loa, cuman ada di Amerika gini doang. Aduh, ya udahlah, sekarang gua mau coba cari-cari Hot Wheels, cuman kayaknya nggak tahu ada di mana nih. Kita langsung terus aja jalan terus. Jadi gua mau cari Hot Wheels kayak gitu bro, cuman kayaknya Hot Wheels gitu masih kayak sepi gitu dari sini deh. Karena ada sih Hot Wheels-nya yang lama-lama gitu bro, cuman aduh udahlah kita cari-cari terus aja ya, lu ikut gua terus. Akhirnya Gayung pun bersambut, gua ngeliat ada orang jualan Hot Wheels kayak gitu. Oke, kita lihat-lihat bro. Oh yeah, this is the car. Okay, first edition. Oke, tipsnya kalau lu beli Hot Wheels di pasar luar gini, lu harus teliti banget bro, karena banyak yang udah usang-usang banget yang nggak ada harganya lagi, cuman banyak juga yang emas-emas gitu. Oke, kita lihat apa aja bro, yang bagus-bagus. Gua nggak tahu nih bro, apa aja nih. Banyak ini dekes-dekesnya, banyak bro, apa aja ya. Kondisinya ya kayak gini lah bro. Kondisinya Acura 2013 edition. Udah hancur banget tapi bro ya. Halo, how much is one? How much? $2. Do you have others? Only this one you have? How about the one that open? How much? Oh, one. Oh, okay, so this one $2. Jadilah. Dah sekarang gue minta tolong sama lu semua,
tolong liatin gua apa yang hot item yang gua itu ketinggalan nih. Gua bener-bener nih gua nggak tahu karena nih cuacanya udah panas luar biasa. Jadi hati gua udah panas juga mau membeli-beli semua nih. Jadi kasih tau gua apa yang ketinggalan, bro. Hot Wheels-nya blisternya udah jelek sih, bro. Cuman lumayan lah, bro ya. Udah masih kayak kebungkus gitu. Gua dapatnya $2, agak tinggi sih, bro, harganya. Cuman nggak tahu nih harganya berapa sebenarnya. Oke. Oh, keren bro. Nah, ini keren nih kayaknya. Hancur banget sih ya. Ferrari, bro. Ferrari cuma udah hancur banget. Gua beli Ferrari tadi tuh. $2 to all this. Is it okay? $2. Ah? $2, not $2. Okay then. Yeah, I'll take this. Okay. $1. Alright, thank you. Hot Wheel kayaknya masih kering-kering gitu di sini, tapi kita tidak berkecil hati, bro. Kita cari lagi sepatu-sepatu yang keren-keren kayak gitu, dan kayaknya masih banyak gitu deh di sini ya. Oke, let's go. Yeah. Ada lagi salah satu penjual sepatu ajaib lagi. Oke, kita lihat ya. Air Jordan. Ini Air Jordan. What shoes is it? Air Jordan. Is it Air Jordan? How much is on? 15. 15? It's too small. Mantap. Ini juga, bro, Air Jordan. Air Jordan. Is it everything 15 here? No? How about this? 50? 50. 50. Oh, oke. Kalau yang ini beneran barang asli, ini pasti ini steal banget nih harganya, bro. Tapi gua nggak tahu, lo kasih tahu gua ini asli apa enggaknya, bro ya. Ini New Balance, white yellow color. Oh, 10.5, 10,5, bro, US. Lihat bawahnya, keren nih, kuning tapi ya. Hey, hello, how are you? How much is one? $3. $3. Okay, New Balance. Okay, I'll take it. It's first time for me in here. Yeah, my first time here, so that's why. Usually I went to this, how's it, Solano? Solano. Yeah. I would go there, but this is a lot of. It's real big. I don't have that much stuff, so I just stay here. Just stay here. Yeah, it's small. You know, it's small. Yeah, exactly. Over there, I think you pay more too. Like is it? in here, it's 20. I think out there maybe 25, 30. Is it? So it's like a one day? Yeah, like here, you come here, you rent a space for 20. 20? Yeah, I think it's 25 or 30. Alright, sure. Thank you so much, ma'am. $3. Oke, bro, mantap nih, gue dapat yang steal di hari ini. Waduh, mantap ini, bro. Sepatu New Balance ini bener-bener steal banget, bro. Harga ini mahal banget. Aduh, udah kita lanjut lagi hunting-hunting kita. Ntar gue bahas-bahas nih apa yang gue udah dapat aja di hari ini. Aduh, let's go. Tiba-tiba gue pergi tempat penjual lain dan ada sepatu Air Jordan lagi, bro. Waduh, gue nggak tahu nih asli apa palsu ini. How much this one? 80. 80? Yeah. All this brand new. Is it all brand new? Is it also brand new? Yeah, all brand new. Oh. This is not new. Oh, okay. Yeah, all of this brand new. Yeah. Watch it, this. 300. It's a New York. Wow, yeah. Expensive. Look at me. Wow. Yes, expensive. So how much you sell this? $80. Yeah. $80 only? Yeah. Wow. 80. Okay. Somebody me chase it down. Yeah. No, this is no good. But it's brand new. Yeah, this is brand new, yeah? Yeah, watch it. Wow. What brand is it? Oh, Ragbone. Wow, 80 that's bucks. cool. $80 only. Yeah. Very, very good price. I mean, Cool. You have other shoes? I see. guys. Exactly. Brand new. Nice. Wow.
Good price. Ya sih. Air Jordan lagi bro. Air Jordan. Aduh udah buluk banget sih bro Air Jordan nih. Ini sepatu KD bro. KD nih. KD ukuran 13. How much is one? How much is one? 15. 15? You know what? Give me 10. 10. Huh? Yeah, but it's too big for me. The size is too big. Yeah. Too big. It's too big size. Oke bro, mantap bro, luar biasa. Kita dapet ini yang barang yang steel banget di hari ini. What do you think about today? It's good. Aduh, lumayan bro. Tadi gua itu dapet yang steelnya itu gua dapet sepatu bro. Aduh, luar biasa. Ini tempatnya itu ya kalau gua bilang ya, daerah Antioch. Jadi buka itu hari Sabtu doang. Dan dia itu tempatnya itu nggak terlampau gede banget bro. Cuman cukup gitulah. Cuman yang disayangkan itu diecast Hot Wheel gitu nggak banyak di sini. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin kurang laku kali di sini. Gua nggak ngerti. Dan tapi gua dapat yang steel banget nih. Gue dapat ini bro, waduh luar biasa. Ini New Balance. Bawahnya tapaknya juga masih biasa aja kayak gitu ya, nggak terlampau hancur juga. Kuning gitu warnanya, kuning mantep gitu bro. Dan aduh mantap bro, harganya cuma $3. Bayangin lo, ini harganya cuma $3 doang. Gue pikir itu tadi tuh harganya ya kira-kira $15, $10. Ya udahlah. Cuman ini cuma $3 doang. Gue tahu nih harga barunya itu ini kayak harga $100 kayak gitu. Tinggal kita cuci dikit bro, ntar warnanya bakalan jadi kayak gimana, bakalan keren. Dan ini ukuran gue juga. Dan aduh luar biasa bro, ini steel banget di harga ini cuma $3 doang ya. Dan ini kita dapat Hot Wheel. Ini Hot Wheel udah tua kayak gitu, cuman blister udah jelek banget sih bro ya, udah kayak sobek-sobek. Harganya $2 jualnya. Ini tahun 2002, oke? Udah 17 tahun yang lalu bro. Di Cadillac Escape gitu. Terus juga ini gue dapet ini Ferrari bro, harganya $1, ini $2, oke? Ferrari bro, ini kondisinya ya kayak gitulah bro, cuma $1 doang. Lu dapat dari mana Ferrari cuma $1 doang di Indonesia? Oke, itu aja hunting kita di hari ini bro. Thank you so much sudah nonton, dan mudah-mudahan kita dapat lagi mantep-mantep lagi ke depannya. Dan jangan lupa subscribe terus di video gua, dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bye bye. See you in the next video. Don't forget to subscribe to Abby channel. Okay, thank you.